ni atumire mwana ezanjika anjira ndinde mubyubirie mai ndamubyubirie mai njagi imwe ndamutwarira anywa ngira thijire niyo ndamutiga ndamutonya nyomba nundu ari au njati kona nondwe atatheragia ndamutwara nyomba ndamukomia gitini ndatiga ndamwira nda mai mangi na gutomana ndinde mwikire ikuguyo muno wa mutigaru yuna kera twikate ndarona mundu no tore kumenya ndawe mabugagire ni amude poliku itondo ndawe ni ibugagirwo ni andu na kuwira misiri kuwira meloni na tutigwa mangi morite metho kana makarwara. That is what is wondering us. Satandire ndabuvira irucini te Sunday ngikara Monday ndabeaga mai ndaga kinyotuko ndabea mai kinyotuko nigo ndasaga tosiriko ya kumulika ngiba kiremerera kinyaga sigana kinyaga igatu ngitwa Pastor Ndambiri Francis itura riri ni ritu ritagwa Kamunyange na kindu kiria gitumakitio riri turegete ni twagite gutaukwa ni kurakwa thire ati tondu kuona andu makiura metho twacoka tukaigua ungi na akua na tora cibitari ya thimu arauga ati guti undu uroneka undu ucio na thio no tumakitie no twakito riu no ni gukire na ni twari kuringana na gutwari ore thio ni twoka tukitheragirwa takabe nondu wena connection ya ndawa tondu gikoro cia bubire Saturday agicoka akirwara Monday na kionga bubire Saturday akirwara Sunday baroneka baro wena connection Njero no ndorora tumakia gukui andi marabubire ndawa Saturday Monday arwara nai muru metho athi thibitari atuika metho matirona ugu ingi nake avuvira Saturday ingi nake Sunday aramuka ai muru metho agaturwo ni kiongo muno na nda athuvoguo muthenya ukithira akua.